buri biro by'ukwezi 25 kwa kana abakristayo bona nibajaguza ekiro kya maruko rukwera kandi bo abo busaba dikono bwa kisita omu bureberezi bwa bunyoro kitara bakijaguza umuringo gwo kugaita emigogo y'abagore 20 hamwe no kubatiza umibare wa Mesitwe n'umwana amen Rozereke yumwija kuhayo bagezi banyu burunda bahara banyu mubahayireyo mubareke baswewe mureko ubiyu urabizere kora amakake mureka akora amakake ubira barema para abakambira baitu kuruka kugenda kuvuga amakakoli tikali kawe Saba dikono wa kisita yashaba abashweri naba okuba besugwa hamwe no kundana ubutosha Oligendo mumufumu akueleza kati kengozi kaje akole kakubaboke njoka kamanene kabaite amakagatikira abafumu bagaisi kandi yegendereze ko mukazi wawe kutandika kugira ati omufumu alibanza muhambe amuherezo omubazi kukwita so gonzo mukazi wawe Nisi marahanga munonga kabecho ruceri izoba buri muntu base kutendeka abacyara kandi bahika kushemeza ubushwere bwabo kwera kino kushemerwa kwinji munonga niwonka memba wa fazazi abo kuri abashije 20 bategitaho ishitongoro cyiti cya fazazi cyaza kugiramani kandi ngaruka ningerera nabo abatakateranizirwe kugira ngo mwabasa okwehayo kureba ngo mwabasa kushemeza ubushwere obwanyu ahabwo kuba n'ikirunje okushemeza lenda okushaba abantu abagitwe rizoba n'abakristayo bona ombusaba dikono bwitu bona bwa tsita kandi hamwe n'uburebezo bwitu bwenda bwa Bunyoro Kitara Diocese okureba ngo twatamwa mani omirimo yentasya kandi emirimo y'obuhinji kandi takira basika okuhinga nkoko government eraturagirira 4 acre model hikemwe y'omwani hikemwe y'amatungo hikemwe yebirimwe bindi okureba ngo habaho entasya tuwategera entasya umurimo gumwe ningasho umwuga gumwe Ikanisa ya St Mark Nyabirungi Church of Uganda ekatandika umwaka gwa 1993 kandi hati bahisia imyaka 3 barukuburira injiri Gasha kwa Thomas tumwebaze